Ubwansu bw'omugusi. Benki ya umwanchi w'umurgereri yeritworia Halamisi tariki 29 cy'umutenyi o 5 na 3 umwaka w'ibihumbi 2024 ngwegenda bunaritoria uri abere ritorera kigima namono kwa bere wo kwegokya asokubwatia emirobero yonse yegatoseni kyandizi TV nabwo obwansu bwo mugusi namangabere ka okorekana mensi ya Kenya kurubaga kietego ikachinse kiga ekeromono ababwatani gose abarimu abachi school je secondary nse kyombekeria gya kupet bagenderete no mugiro basichinsemo asibagenderete muno komochia serikali wetrase kyombekeria Teacher Service Commission asibagote babuna no kounereriwa nigo yaragirese mo yabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS maya irion kumanyuna nara yaya kubwatirana nabariki baito twabere togo sangereria na ukwarganiria senchera ere yobwekana uko nritan kegimati gatranyore gatiari ngwarganirite asenchera ere yobwenge Guru waba kasai ntundo kumeti ngira yargo sambero nani nduma TikTok bunigu naro ito bwate dini yae abawe tokesa ndindo tanyara ndakumokonya dini yae indanya ya ututigana ninki gose mogotobunia amateye makuru abongontanya masibi imbirerere magega yo gusambirwe gari nabantu batamanyiri did all the groundwork. So now it's up to you to fly the plane and ensure that Kenyans get universal health coverage. Dr. Deborah Barasa kweleli wege tena Susan Nakumicha irigo chako gendereria mirobiro yobochenu wasaba Kenya bonsi ase wizara yobochenu. Tumeweka milioni 600 ya kutengeneza barabara za Homa Bay hapa, tuondoe matope yote kutoka Homa Bay town. Hapa kuwe na barabara ya lami ya kutosha. Okorosi wa wechpara sekerengo kewenerete negatie mirobiro muraiwense Dr. William Ruto arireira yogoikirani wa Imeye County ya Homa Bay. Mwancho mulgeri ya mnanda mangengo kwargania senchera benere ngumanya senchera ere yobwekirano nyirabuna sensemo ya Facebook nabako gendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News nabigase website ito nabo gotobwate wetra www.ndizitv.net ero togendera gusanga asobwamo eritrane Evelyn Osero ori atokobwatra na sensemo imanyerero nigakoro kwa Lydia Mose nabo igo Sara Mumanyi nero kwene kyachipicha neryo gicha wikere asenchera bene ngokwarga chake amaya yensema senchera yobwekiranu akorine tutarachaka mwancho muriente to komanyabuna nigo omoroberio abuoko mwaka isiko omo Clark ase county assembly ya Kisii gosebunge ye county ya Kisii obere ko gokorekana asense ase omogoroborero awase abamca korwase ebunge yo babere bawake kura yoko morusia omo Clark yo yasereta James Nyoga nigo abamca ameronke 5 na 55 ababere wake kura yogo itabirana ko mwaka isiko ase aba MCA 13 babere ba wake kura yogo kana abuna anyaega naogata basa korusi wabisi ase bononya nabo chikura ibere chiaba chigo sareka umwancho muri isiko gereri oyino mubaro monene obagu waka ekura yogo itabirana ko mwaka isiko James ase bono yabere bunani gabere kako akwa isiko korwasi abisi buna omo Clark muri keto Mildred Momanyi nabegete kambia se chinse
mecho na gendere gutwariganira roboti uru ase nacho kumanya aso bimechi kuraga chinsa isato togo chaka ase amatemo kurwase ekenyoro kya Bongonta Nyamasibi ward ebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii abare no muichano munene magega y'abantu batamanyiri gusamba egari yabo eyokorengana nabarabo baba bakugura jiwiki bere cya etire ekerobona babere bakonyore egari yo gesambira ubutwo bugukira rero nigo babere bawicana kegima nakuburi onde bwensi bagoserete gosibabwate deni yabo abekawe sokya nako babori abo mwakanari bakwimukia egetambukiro kengabune kionigo no nyanabo baruro kubore cya sensemo y'oburendi kweneke buna bachakire oburendi obotingu eryo kumanya mbarabi aba bayimugetiye getambukire kyo nande ninki kyagerete barabukoira egetambukiro akyo gusamba egari yo muri kito diponasanya namange korengana no roboti uru watokonye tase kenyoro na tonyoro na bakonguna bakumnyoka butuko tokonye wano uyo kutusambire egari na tukumitiga kina matanga gatwatinde gato mwana uyo wachorwa moiso keroka ndigo yabekerere kenene ase amate yo mugaka mayoro kurwase kenyoro kya Bongonta ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyaribari Masaba maya y'abantu batamanyiri gosambe egari obutuko bugukira rero ngegara maragawa saa 5:30 alikero mondaro gutanga swa twakesete tuacha korara brother yane gaswanyo after 20 minutes mongo dakaigu eyendure ko bakorusi agasoka bwira abachikuri bw'Taruguru akanyona kusangane amateyo nigo bayichandirete korekyo egento gekogera egari ya kuyintumanyete bakabona iga ne getandugire kanene ekogera konyotu asoir korara tuarule asa matanga twala okora umwana usirete nera sumu basukano atogete ka sirete ka leroche boru abakasayi ntinto kumeti ngegari yarwe sambero nande nduma TikTok bunigu naro itobwate dini yae abawe tokesa elinde tanyara nta kumokonya dini yae elindanya ya gututigana komentana ywe nigo bakoerera obokonyo bonene umwana Hezbon agenderete koena na gotia asabanya kenyeru chinga kiboigo agenderete kwerigeria ase obonchoreria no ntukwa naiga egari enyipi yagete nyuma y'echu wikibere etara korona ekora biasara binde byonse egara nega egari ebiasara yarenge yayire enusu kurwe puti amagora nyuma edif kyo binde byonse byayire ano gotokumetie umuntu garocha gusamba umwana esipona abana bae no mungyo nyomba bonse pibaere estime bwate samba umuchi umugima bwo mayoro bono gotokumetinga ngekonekie kiabeire kuri Bongontaga gakimotago tokonya nanya nabo enkeyonigo yabereke gwetera obutaka amona makong ao gocha gwetenenera ate umwana nasira gaga kwera keroka kakwengoro igona matanga twalingega umwana yesu ponero le koleta amachi na koleta makondo ono botuke tukirete saa 5 tukwegwige kuro twakaba abantu na matanga bali wana gara buji bokibano mambia twanyora ngo umwana one arore kufamio wana tukumetinga ki oyabwate teni yaje egari ne yabande egari nenya njabwate none namba plate trabeko inteni kiyo muntu yabwate atakete ko samba abantu ababonsi pinkiarengerati niso umwana yakara kwete amaena na era na chitaka sambero umwana one arore nge nyomba make abantu bakachikota bubuka bakata kumuyibulere kare kimwerere ande insabu akachaka kwa konya na maruto kweje kenyoreke twabwa tunabasigali umuntu none bichanja beto kwebisya otwatika amarwa twasese ni bunanya sai wano burabu bwasoire inkyo manyanda amwe yara ko bori oyo nigo bono basabire serikali kwirige tambukiro no gokoro butuki eliyo emate yeiga inyari konyora obwene bwaye metinga monto ki obwate obobisawo cyo mucyoyo obwamo no mucyo obwespoli bono entraga nikuru serikali ngeringana ki ngaki yale ko korabugango ekole investigation elintomanya ingole okoraya na ende karenge kiarenge unatolege tuatike tutoraba kesana lakini mungu na gasti kuturwanira bakatoikirega iga serikali twalwe saba maswani gati indi muri geringa kumonjera chinde cyose nakumura atakobanye iko ripoteri kitaseni kya unambeje mokya Ndizi TV kurwase kenyero kya Bongonta yotoka imeje wodi ya Nyamasibi ebunge ya Nyaribari Masaba litirane ngoro kwa Dipon asanya
Miamano murikeito dipo na sanyase orobo tioruru klinik nege korege taliye yoko gokyano kwegena buna obose obotkimbo chigo korekana na bo babet bako imukia abago korege korekyo babe bako imukirwa ege tambokero togoska bosioni gori tkoria lero aba unchoreria na boigo ababundi abubari abagachi na inde batabwati chi certificate wasama sakaraba bako bagokora konyora maigerio ya matuko atato ayobereka gokorekana access guru yobo bundi yari ya trimba yogo toka imeye ward ya Gesusu ebunke ya Nyaribari Masaba county ya Kisii aba unchoreria abwane nebo bonchoreria gusabanya biasara bakabake babago kinabono nigo banyara konyora maigeria yugento babako gokera kegima nangoteba bunani go barabe bago konye kamono ase owekinya nabo igo kwegendereria kebogima asibaruro kuboria which ase bali bataranyora maigeria yo kweneke bunangwe soke bale na konyora maigeria yo arabakonye aso kwenyoreria engeria na baigo gokinia ebiasara byabo. Samalieta ngoro Dennis ogao masese ngokora mangana yo bosomia oboncho rugwi biashara ngokora ne organization kurunga DT Global International Development Agency mtu atake program Kenya ngima ikurunga jinwe growth program program yene ya Mastercard Foundation na rero chibesa ego target abasae bali bara ase biashara miaka uchaga 18 mpaka 35 twabasomia igoro yo bonchoreria no boningo rwe biashara byabo ngakibaga kora bagenderere ekaro basomiwe bintu tokoronga life skills amangana tokoronga business and financial management na yande tokoroga customer service and marketing twamana ko bachi besa ase interest yenke kabisa elinde banyala ko babako genderia biashara byabo towaka ngambu yamana so yo minto Dr. Mogeni county director Musea asoko toleta ya Tirimba teacher training and vocational college amone principal ye college iriga asoko tuanjira batwa ase elinde tonyala ko batogo semia ba minto abana biashara bakira so bonga youth power youth power ogo getara kini lero no torega igari ya Tirimba as youths twasomirwa mangana maya sana elinde toegendereri go chimotu ende bono bunanje imbwata na bwatira yanda bira tatu ayago chikonkonya go chimotu gaiga bono na inje go chinde kwegendereri apart from music gokorande bintu binde bigo chikonkonya na atwalile skills na manyira how to keep records keronda chake no business geteiga manye bintu bire bitatu ngengenda rigo chimotu ngisara ukemo kurese skuru yari Tirimba vocational college nduto agokire konyango ntubwate biashara bikewe kuna banafunzi konya ntumeli na kitoko keep records na kitoko gendereri na kitoko menya n'abandi na kitoko ka manage customer but for now Omuraibense Dr. William Samuel Ruto ni gaswari tkoria kabere ase taro ya matukane ime yorogonko Rwanyaza Ruto yobaka wikirana ime ye county ya Homa Bay nigabaga gochake mirobero au ya magendro gatiabo murobero wa mache asensemo ya Oyugis nabo igokoro tota ochiro ye chinswe ase omochi o Homa Bay nigabaga koria ira yogo chako genderere mirobero ya magendro gatiabo obwagachi wechpara ase ekerengo kebwenerete ase boigabere kwegerera umerobero ya serikali ya Kenya Kwanza sama asensemo yobochenu na otebabune serikali nigo yerwete kekima kwene kiabuna obokoreri bobochenu bobwororo babiri bogwikera kera omo Kenya asate birobune serikali nebegete merobero yogosira bakenya bali batari kwenyara asokonyora obokoreri obwo bwenya egatie merobero ndemenke yokoreta amagendero ase county Homa Bay. Tumeweka milioni 600 ya kutengeneza barabara za Homa Bay hapa. Tuondoe matope yote kutoka Homa Bay town hapa kuwe na barabara ya lami ya kutosha. Na mimi nataka niwaambie yule contractor ambaye alikuwa ameondoka sasa tumemrudisha na nimemwambia mpaka amalize ile kazi tumempatia ya Homa Bay town. Mimi nimefika leo Homa Bay kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa tuweke paya na tutengeneze port na tutengeneze fish market. Mimi nilitumana, makontrakta wamekuja na nimekuja kuangalia hiyo kazi na nimeridhika ya kwamba hiyo kazi hiyo ya fish market kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market muweze kuendelea na biashara ya watu wa hapa Homa Bay.
Mambo ya afya tunaanza pale mashinani. Ndio mnaona community health promoters wako hapa. Mnaona hawa warembo hawa na wangwana. Tumesema ya kwamba kila kijiji tuwe na muuguzi, community health promoter. Anaweza kupima mambo yako ya afya. Anaweza kupima kama uko na ugonjwa wa sukari, ama uko na ugonjwa wa saratani, ama uko na ugonjwa ya mambo ya pressure, ama uko na magonjwa yale mengine yote, na akusaidie, akuambie lini utaenda hospitali. Na mpango yetu sasa, mbali na ile tulikuwa nayo NHIF. Nyinyi mnajua NHIF ilikuwa ni ya wale watu wako na kazi, lakini wananchi wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Tukasema tunabadilisha sasa delivery ya afya. Sasa afya haitakuwa ya wale watu wako na kazi peke yake. Ndio tumetengeneza Social Health Insurance Fund ambayo haijalishi kama uko na kazi ama hauna kazi, wewe unaweza kujisajili. Wale wako na pesa watalipa, na yule mwananchi ambaye hana pesa, serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mwananchi aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, because we want to make ase chinga kiecho rutoboigo nigabaga kumwakire koko muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ase ganga yaye yoko ligia ekirogo ky'obunyakirogo ase obomo bwe chinse chia Africa na watababuna nigo abaraikoro ase chinse awime Africa berure komoko boko na kumusira soko ene kiabuna oberega konyora libaga ase ekiroge kyo nengana yabaga kwegwo koboko negatia baraikoro ase county ya Homa Bay gatia bo mugavana we county yo Gladys Wanga egatia baraibande ase bamwakira rutonga mbiamono ase okwerwa komosira Raila na kwene kibona nigo baraje kubwatrana asokoreta amagendro imense ya Kenya. Sisi wote kama Wakenya wote tumekubaliana ya kwamba Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Sisi wote tumekubaliana. Wakenya wamekubaliana. Serikali ya Kenya mimi naongoza, tumesema baba ndiye atakuwa kiongozi wa bara letu la Afrika. Tutamshika mkono, tutamuombea, tutamfanyia campaign, na bara letu la Afrika wamekubali. Muliona juzi jumuiya ya East Africa wote wamekuja hapa. Sisi wote tumekubali ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba akuwe ndio kiongozi wetu wa bara la Afrika. Imeye kaunti yo ya Homa Bay ni goba igomo yega bwo kumwarigania inka mu waziri w'ekiganche kinene ya serikali John Mbadi obago kwenekiwa uyobogo wikiranwa nabarai akorwa serikali gati ya bumurai wense Dr. William Samuel Ruto aba waziri aba governor egati ya barai bande ni gabara yabo gati yabo Opiyo Wandayi na baigo James Orengo yorumugabana we kaunti ya Siaya aba kumwakira Ruto ngambia mono asoko baegena aigati aba bwatani korwase ekiama kya ODM na kobali baga asokora se chiwizara au ase serikali ya Kenya kwanza nigo baba kolia ira yogo chia kogendra kubwatrana na Mbadi na boigo murai wense asoko ene kiabuna amagendro yense ya Kenya abereka gusukabusio. Lakini sasa tumepata mwengine, na namuomba kila mtu asione hivi ya kwamba Rais Ruto amefanya kutafuta mtu kwa kubahatisha. Uangalie dosari za bunge kutoka wakati Mbadi aliingia kwa bunge, on economic issues, on financial issues, on planning issues. There is nobody who beats John Mbadi to the job of cow secretary for finance. Ninaomba rais na kuomba, na Mbadi amesema yale atafanya kwa mambo ya ushuru ya kodi, mambo ya kwenda maendeleo, kupata pesa ya maendeleo. Usiwakubalie wale wakora wengine waende mbele yake, mwachie wazi. Let him not only report to you,
I beg you, let Mbadi only report to you and a good job will be done. Kwa sababu Mbadi mimi mwenyewe nimemjua kwa miaka mingi sana. La kwanza nilisoma na yeye katika chuo kikuu na Nairobi katika mwaka moja. Akiwa Lower Kabete campus, mimi nikiwa Upper Kabete campus. Na mishowe nikawa bunge na yeye miaka 12. Mimi ni wakati nilisikia Mheshimiwa Mbadi vile anateuliwa kama waziri. Nikasema hiyo ndio kwa sababu Mheshimiwa Mbadi Omanene bwa waziri oyibo igoro mu waziri wa mangana ye chinse cha Eskom Musalia Mudavadi nigabarierere abari mu inse y'ekyombe gya kupetyeira yogo chia kwenekia buna barigireri chibu ali emechando eyo bawetera eriko bachinga kinyororo achokoirana obokoreri bwabo aya ne chingaki abaorokia bo bakupet abagenderete no mugiro kwemurunganiria ogotaikiraniwa kwa maganiabo gati yabo okomentwa kwemesara gokiniwe birego kori kwa permanent gatia yande amange nigononya nabo bagenderete kobori wako babatoereru na kwena na chinga kinyororo gochiase ekyombekere ya TSC nabo igo serikali asekera babere bakorierwe ira yo gochia wekirani wa kwa maganiabo na kobori wa babe bakoira na emeremo iri kogendereria masomo asetamwe ya gatatu. Najua mnasema ukweli. But I also don't want to make a ridiculous statement while here. I must make a statement that I can push ahead and it stands with time. If I come here and I say I will pay the salaries today, I'll be lying to you. Isn't it? And I don't want to lie to you. So the most important thing is for me to listen and then to take this petition at the highest level, which is at cabinet level, so that we can find proper and durable solutions to the challenges that you're facing. Vihiga County has 26 schools which don't have deputy principals. We have 12 schools which are missing principals. Those teachers we have here, you are seeing, none of them qualifies to be a head teacher. None of them qualifies to be a deputy. Colleagues, I want to ask you, is that true? This strike will not be called off. Number 3, the Teacher Service Commission has refused to sort out the issues of our medical cover. Our teachers are dying in hospitals. Our teachers are unable to get treatment because of the very many bureaucratic procedures that have been introduced by that cover. We are saying right now, so many hospitals have been closed down because they have not been paid their money by the Teacher Service Commission. These teachers are suffering, and because of that medical allowance that was taken away, we want TSC to address that issue immediately. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Na walimu wetu mumefanya kazi mzuri. Bila mwalimu hakuna hata minister, hakuna hata governor, hakuna. Kwa hivyo walimu, kazi yenu tunasema ni kazi mzuri. Na haki yenu lazima mupatiwe. Hasi chinga kiechonigo abali mwabo be secondary inse kyombe gya kumpeta nene korwase county ya Kericho bagendra na gokora okorobekana kwabo asekeria ba muboririe omotenenelie bwe kyombe ya Teacher Service Commission Nancy Macharia akorwa ABC korengana na baraboni go bakwe murunganya askeri babatebana nigo bagendrete ko unereriwa ne kyombe kyo gya TSC asibateremna ebirero byabo nigo bibwenerete go tegererwa na bayigo go kwanerwa natari igo ikiwa bosio Wekambero na machiko wetiwa. TSC thinks that it can intimidate teachers. Yes. You cannot intimidate us. No. To use the head of institutions to intimidate teachers. Yes. We know what you did to the JSS teachers. Yes. We are warning you, don't do that to us. Yes. Labor disputes are supposed to be negotiated. Yes. You don't throw us court orders. Yes. We are saying Nancy Macharia should know who writes the transfer letter. Yes. And why is he still in office? Yes. That is the big question. A PW teacher who has been amputated, transferring to interior place, and then removing teachers who are paid money to places they want to go. Yes. We are saying corruption must stop. Mwanti omulgere bono oroboti oruona ruoro gotreto mwerio bwa maya yense masenchira ire yobwikiranu korenda ya munenda mangiro chikwenyo renda senchira yobwikiranu chikoraga chinsa isato mbia munasibali mugendrete gotobwatia
chinsemo au ndochegaiga Isaac Omweno muzai permanent au tebanagenda tego to ligereria kurase chinsemo cha nyabitunwa Jeria Kirbo korwa Barin Kingdom Dolphin Mora agoteba buna na torigeretkima nabo igo ogechi agoteba nagendere tego to bwatia nabari bonse mwende tego to ligereria se TV cheno to kubakira ngambia mono nyora semero beronsi ya Ndizi TV nabo tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News nabo igase website wetra www.ndizitv.net eritogendere gusanga asobwamo eritrane Evelyn Osero Lydia Musenere twabwatira na sensemo imanyiredio nabo Sara Momanye nero ene kyachipicha neryo gicha wekere asenjira bene twarubulire riboro bya semiro birio ekobwatia Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.